अहिले 5 मिनेट बादमा गर्छु नि ल खप्दै रहेछ है Happy Losoong, Happy Losoong, Happy Losoong, Happy Losoong, Happy Losoong, Happy Losoong, Happy Losoong. Hello everyone, hello mayam. Welcome back to my channel in Kurumzari Kuzang Boy Namaste. Sigi video se aina kayo tawani ko December ki tangkunda Losoong Namsoong festival hoba numito adugi numito aina video se namgi bane ba ko. Aduga aidu thabak jinmanda na yumda aidi guest mayam la kanda aidi yumda lek pachaba toba ke du mayam do tawringa da aidu video do edit toba sangraba adugi ni ko. Saubia den han engona video thagalakiroi dran hangam basu yaw bane ba ko aduna sigi numit ki video se aina nam salura ka edit toba sang de bida dum leira ba du ngasi aina finally video se edit toba lora kanda mayam da ngasi se yenghalake ne toba ne ba ko adna mamangi video da so engonda Losoong adegi Namsoong festival haise kaino na hangbirak pado Losoong festival se sida Sikkim gi oina Bhutia lepcha ka tribe ki new year ne na lawne ba ko khoram cherau ba dumaina ko adu sise haidi google da sudum yaw bani ko thaina gi matamda haidi harvest season akoi rom da law lokpa kan haibdo dukan du da haidi isa gi yum da haujaba poche adegi isa gi ingonda law lokcha ba dugma mayam da ichin naw mayam ga yenara kanda dumaina harvest tawrbo lor matung da haidi jaminna ba thakmina ba tawbo da dumaina tawi haibo ko thaina di ko aduna akoi su yum da keno gi sigi Losoong lakpa se khoi su manipur da khoi ningon mayam ma chakau bu chali dana ko mayum da ko mapam da chakau bu chale dumaina akoi su yum da sigi festival matam sida khoi ichi adegi ijan pi leriba mayam adegi khoi ijin naw leba mayam si pochai lanthok lansin tawne ba ko dumaina tawra kanda festival se celebrate da we yum da la ele e du gon minini humni lera makanda charaga thaga yum da enjoy tawmina ba haitare nan ke punba phangdaba matam do haidi pulla kanda numitugi numini humni du ki oina pulla kanda ko adumaina tawbani aduga ayung anta se sigi keno se sang tha baina thari ko se sang ji ko mana sang ma thari si ko adunga sigi numit na ko December 20 sina ihan han hauraga thari ne ko sang je aduga numit rani chupa thadui ne ba numit tholak jingai mangda thabani ko aduga numit tholak pa haurak pa haidi numit hek kaino tawbudo ching de hek tholak pa haurak pa kan du da imana haidi phattaba lai tin leiba mayam adegi ke haidu no lam dugi koliba lai mayam dugi oina moigi chak haidi kai haidu no khorom da chinjak thadok pa haidu ra kaino dumaina mai hogalaga dumaina thadok pa ne ko haidi akoina yumda enjoy taraga khoi chadni thaktoini aduguma mayam do akoina cha taraga su haidi leiriba lai gi adegi phattaba leiriba mayam do aduda akoina chadringai hana ayuk da dumaina ka thu ena dumaina dum tawe ko nahamuk chehi ai hek lak pa chehi de ki se dum tawbane ko adna numit tarani chupa si se sangje numit khudingi ayuk sumaina numit tholok pa sida thadoine ba aduna 20 sidagi haurabani ko kaino se Losoong adegi Namsoong haise Losoong sina Bhutia gi ne ko aduga Namsoong haise na lepcha gi oramni ba dumaina doi tar ku pun bai tar ko Losoong Namsoong festival dumaina haiba ko aduna aido mai thaba aidi ima khuni do lai khoram bolore ba ko du lora kanda imana mai lai ka dam khoram oredana aduga ngasi gi numit da kaino tawe ba ko aidi yumda leiriba khoi gi imung manungi anoi ba singjina khoi gi aidi angang oi ba singsida macha mamau adeki masu leiriba mayam sida khoi gi kaino do khadain haidana ko adugi fi do admaina pirakanda blessing pi ba haitare ko aidi lakadorba chehi sida afaba nungai ba oyu adegi na ye gyaw kanu admaina torakanda aidi blessing pi ba ko aduna kaino tawbani firon han ba aidi festival ni hara kanda firon han ba selaga leibane ko ngasi gi numit ko adu targa jo khoi adugi numit da haidi marang tawbada firon han ba set ba su loin kaure ko aduga ima su setre ni pa su setre ko aduna imana aidi lai khoramba purnima numit kun ba dumai lak kan so khoi ni se kauraga sumaina blessing adum pi ko aduga sida hidak haidana ko hunan monastery gumba chatpa kanda lawrak pa kaido adu imana swanum hapchala thama kanda haidi akhoi da khaji bi bai chakhaw hangingai du dumain toroga lai keno thakpado phai haina ko aduna khada sumaina pira kanda haidi blessing pira kanda haidi akoi na ngamjaba leidana paisa gumba pi tar ko suna traso gift gumba present gumba dumain pineba ko aduga keno sina pitho haidana ko pitho keno do pitho hai ko sida di ko keno se haidi boil rice to cheng do keno torokanda sugar rakanda maku boina powder oina semaga kano tawbuda sidadi yamna like din khoram da du yam change ba ko
aduna adumai tawraga blessing su piyebako aina video se edit tawringai kanda kainona imaga aigi nupaga khoige wari sinaini ko khoidi family se chawdabani na haidi ai nupa su nupa matunda ne ko duko mau sai tom to oiredana ko adna family se chawdabani na khoi humji yam nungsi khoi humji na tawri se na khoige wari sanarami ne ba Happy Losoong, happy Losoong, happy Losoong, happy Losoong, happy Losoong, happy Losoong, happy Losoong. Lai khorma loraka blessing people loina lora kanda khoi hum do sumaina chakum da kaino do local gi oiba drink to ko siadi millet to du ge drink to seme ba ko du aidi numsigin Losoong Namsoong horok pagi numichida kaino changu oina du maina sema kanda drinks to thae ba ko aidi sem gumba komla gumba laphoi gumba aidi ki grapes gumba aidi fruit mayam do aidi kaksak la kanda hojiki local ge drink to adu do gi khatang hapani dana ko du ko yirum to ngorani dana methi gumba hapa ngorani dana ko adu loina ba mix toksana bai tare koina chini hapa su yai de ki haptra su yai ba ko chini do hapa kana kaino se alcohol chang se khitang kaino to bai tare aidi yak bai tare ko main to e ba ko aduga sumaina mix tawra kanda loin thaka doine ba kaino se aidi haurak po numit ki oina ko celebrate tawrak po an haurak po numit ki oina aduga ngasi gi numit se da haidi koina sumaina changu sem ba je ko aina pronounce to boda katang kaino tawrum da su yai ko sumaina semba kaino se haide khoi gi yumthang na ba mi ge da khoi se sumaina share tawra kana thakne ba ko akoi na semma ga moi da mu piru ba da gi moi na semma ka khoi da mu thilak ba ko du main tawne ba ko Happy Losoong machi Happy Losoong Good morning. Happy Losoong. Happy Losoong machi. मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ Losoong horok pa numinsida demingon da kaura kana thabuk suan basu yade duduga akoi isa ju haidi thabuk leidana ngasi gi numitsi koina suranu pothara ka haidi nungaina charaga thaaga legdawa numit ne bako aduna sina nahana in thaba mula du ni khanga mula du phanam chawre du na in puktat khre bako achar chan na baina aduga ngasi gi numitsi di kaimda thabuk tawba yade aina ko thabuk su tawba yaroi haidi isa na ngasi se nungairaga legdawa ne ba haidi enjoy taraga charaga thaaga ko nungdang su pa dum leidui ba aduna ngasi di kaim adugi numita di kaim ta tawgidre ba aduga sumaina san guma thonga kanda o kuma thonga myam kena tawgrabni ko do ina video namba kawre ba ko aduga khoi hum do sumai taraga chak chare aduga nungthin do khoi do haidi thabuk kaim tawdramina nungsa sa sara kanda nungsa yai dina wari sana lora kanda khoi do ai du nungthin ngak tum thore ba ko aduga kena do haidi mi atop yum dagi yum thangna badagi thilak pa kaino kai do sai changu ha bu ko moina su sem ga thilak pa do khoi myam thak tan ko dugi ai di numiti gi na thabak ti kanam taw ya dram ni ko nungthin do loin kan taw re po thana re ba ko adu ko nungthin warak pa du da garbage lai ba ko ai ni sigi video se garbage ai di yenghan ge na taw bane ba ko sida ai di plastic ku mukhun dok pa am ti ya de ba sumaina bora da hanjala ga dum thamma kan da ne khomjan bala ai ba ko gari da ko adu ga khoi na tha ge ni lupa jam pi do ba nungthin tumbe aba tumthorabni na khoi kambu numitarak padaidi sagumba myam chara kan kana thobuduna yam kana chaning ba phawdre na kaino do kauri haiba ko sidadi ko mamangi video amada saina ai kin pagi mache gi ming chat pakana sumyam da yengdeng hangrabne ba do adoi tar ko so kamaina semge dudi utta bhai tare cha batang ut bane ba ko aduna ngasi gi video se dai kam yenghan gi ko kauri haise kamaina sarino na ata ne ko si ko suji ata haidena ko adu ne adu kanda samaina taklo haidi tot pelora kanda ne ko macha haidi pasta sembagi du maina semdoi ne ko aduga anirak subuni ko nang si haidi adu gi nimit semi je ko aduga semdo yam phajana sep to takre ne haye ko imana ko aduga ai gi manipur gi lakpa ai gi naun pa do haidi ma sida college tam bane ko aduga khoi ge nungdang khoi mi mari ni ko imane ai nupa ne aduga naun pa do ko du khoi mi mari smaina nungdang da kauri semaga chagre ba ko du gi nimit do ko ai thukpa sembagi du ga chamane ko thukpa duna haidi soup to boil tawra kanda noodles oin happy dana ko sina ata duna kauri se smaina khutna seme dana ko adu matam di khatang kuina change ba ko do tar ko ju lorak pata di hawi dana ko chab do ko sep se smain tawe ba ko haidi kaino du maina pasta gi du maina ko aduga soup tu da dum hapchale dana ko sise ko adu dukan da lon bhai tar haidi ata do soup tu da dum mulan bhai tar ko du main lola ka chab yam hawe ba ko sise
Sikkim da koi bala amba mi yaw targa di khanga mani aduga Sikkim da leiba mi su mayam yawi dana ko adu Manipur dagi duna hotel dugu macha targa so dum di kauri se dum phang mane ko aduna kamain tawge taste kamain tawge du khang ba mi su mayam yawra mane ko aduga khang da lai targa so comment section da haibiramo haidi aina kauri saba se utpiro haidi try torga charga yengi hai targa dei kamain sem doino du sum yengalake ko aduga thukpa gi recipe duna ai kuira bani ko ai gi man bm na thukpa se kamain torga sem doino adu somti yenghan biro na haibu kuira bani ko adu zoi mathang gi video do ina haba age ko mathang gi video haidi si gi video se lora kan dai ichi janabi mam la amba gi video amma mug lai ri ko adu gi video do yenghan lora kan tunga na kauri ga thukpa gi keno se kamain torga sem ge dum yengala age ko adna adu gi numitu dai na video se yam sang na nam drabani ko haidi thabak su haidi akhoi mam wari batai sanaraga dumain tora kan da nungdang do loisan grebo ko enjoy toraga duna video do ina yam sang na namdre adna mayam na masi gi video se yeng ta nungai tar ka di haidi khangning ba lai yauri bo hi tar ka di engon da comment section da hangbiramo ko aduga mathangi hije hoi chenapi hoi lakpa gi video do so ai mayam da yam thu na edit tora kan da haidi thakana ba mu tora ge ba ko aduna hojik phawgi oina video se loi bhau yeng pirak pagi da makta amuka sona thaga chari aduga mathangi video da mu yeng minar se ngasi ga ina swaida loisala je ko khangning ba hangning ba lai tar ko su comment section da adum hangbiramo so bye bye everyone bye bye